Siyempre ako, dito yung karot, in pilot tayo, iti last week. Siyempre, iti number one para kanya kapo, we have to comply. Ngayon, nung kita kami ti effectivity and efficiency ti employees, at medyo, kung ba narigat i-compress, to be honest. Like me, i-compress mo DJ 5 days usual, ket i-compress mo 4 days, ket narigat. Ngayon, hanggang gaputan na ibagang 4 days kam lang ako, ket 4 days kam lang gubra. Da kami dito ya po, syempre, hinggan at Sabado, trabaho kam lata po. So, ngayon narigat lang may i-compress. Kasi nga roti na dumado mga transactions ti city, kita umay nga taon iti malenen. So di siya po may concerned da. So we will review no kasano may improve apo ti services ti city government. So continuous lang tapos 4 days, sir. We will see this week apo no kumusta kasi as much as possible iti kahit ko hamit nga day nga may compress aming very very tight busy schedule ako. So might as well kita mi lang ti opinion nung mabaling ang isublim mi la 5 working days nga mag-save kam lang ti kuryente akas magitay apo nakapatay ti aircon min silaw lang yun syempre no patay di gano ka makitan so di kasi apo ti purpose na so agtipid kam lang ako. And they consider the work from home, sir? Depende siguro. Alam kami work from home di na dumang offices iso awon serbi namin para kanya deja po so might as well be effective nga dito yapo. Syempre no work from home amutay to men lang baka majority of their time kita wa met obrada so might as well 5 working day talat na.